अखोई की दायित्व से प्रजा अखोई एक्टिविस्ट अखोई सिविल सोसाइटी खंगदे लोइनमक सिदे वाच टॉक ऑफ द सोसाइटी ने कोई सोरे सी होरे सी तर हाइब अखोई की तंजा खर खक फंगमने लेंगाक मरत चंगजलग ngaक प यावदी कोनी याब नते स्वाइसिदा अखोइना लेंगाक ते यावबिरिब सिंगसिनदा तसेंगना हारगदी मखोइना मसागी ओइबो मोरल रेस्पोंसिबिलिटी जबचान लोब मथौ ताई अदुगा अखोइना मखोई की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी बीइंग एन इलेक्टेड करिनो to protect the dignity of the house, because house shows the nation. That is to protect life and property of common people. Have a cow to oga masagi interest, masagi community gi masagi adagi religion lom the base. Social sanctional command port mayam yorji mata the hujiti Manipur gi issue to the equinoxina the singche mayam jisu policy dugi planning dugi manung chananga sagi government of India gi mase adum equina kanoda hijariba posi thengnariba mangda tari mayam sineba ngasi equigi ladiba kanoda world gi oina equigi kukan panganba अखोई मिलिट्री की आर्मी की अखोई मरी सूद लेना पोटे से मिलिट्री क्रेक डाउन तब कई नब पोट गवर्नमेंट सब चाव पावर पीथोब देन गवर्नमेंट की हजिकू इवन ब्रेकेट ऑफिसर्स मैम की कॉन्स्टिट्यूशन पीब डिविजन ऑफ पावर से एजुकेटिव लेजिस्लेचर गवर्नमेंट की मनुंग चन गवर्नमेंट की थबक तौरीद वामत गांगदब मागी तौगदब थबक मफम मतिक चाना तौब माना उब अखोना मतेक मतेक मचा मचा होरपदना अचौब पुंजलपने लवे नंबर वन अखोई हुजिकी प्रेजेंट बर्निंग टॉपिक कंफ्लिक्ट से लोशन लेदी कहोद अगर उजबद थेनजब पोत हुजिकी एनी कुकी ट्राइब तो नंबर वन मधु एब्रोकेट पूरा तौथोक लौथोखिब अनीसुबद अखोई इलीगल इमिग्रेंट्स हुजी खंदोपगे बायोमेट्रिक एटेंडेंस आसाम नोंजा तौबीजोना ओनली आसाम नतन अतई मैम सिंसे कईनोम फानब पुनम लई अदुमाइन तौर स्वाइद इंथी नुंगाइना हुजी कनो तब उदेब सिगी पोचे फजना मधुगी पोतो खंदोगा डिपोर्ट तौथोकिनब होनब मसिगी पोचेसु अनीसुब ओइगनी अहुमसुबद अखोई तसेंगना हारगदी अखोइना मिखल मिरेप मिहुट अने लेबे मनुंगसिदा ngасai बाबुंग नबकेशोरना हाइफेट थंबो हौबिगिबदमाइना अखोइगी इलेक्टेड सिंगसे अखोइगी तसेंगना लारिक लाइसु हाइब खरदी मथौ तायना खलेबा वेदर नहा ओइगेरा अहन ओइगेरा सिदा आइना थमजगदो वाफमना अखोइना तसेंगना हारगदी कॉन्स्टिट्यूशन से अखोइ तसेंगना करिनो कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंगदा करी दरकार लेबे याउरी अदगी अखोइना कारब मतमदा रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एवरी रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली मनुंगदा याउरी प्रोसीजर मैम से कमाइना फॉलो तौगनी कमाइना कालग चटप याब्रा यादब्रा हाइबसे खंगदना कांजलग चोंगा चटप याबा तौनिंग तौनिंग तौ याबा तौगदो मथौ तौदब तौरिदोन तौबा सिगी पोट मैम से हुजिकती सिविल सोसाइटी और एग्जाम्पल जो पीरोशन जगह मणिपुर की लीडिंग होना कन्फ्लिक्ट से रिजॉल्व तौर होनरीब कोकोमिन लौरीब रोल सिंबीब दे आर एक्टिंग जस्ट लाइक गवर्नमेंट दे आर गवर्निंग द स्टेट मरमदी हंदक नहान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल थाब पोतुना टाइगर रोड जमन रोड की मतंग देन हुजिक एनी कुकी ट्राइब की मतंग सुबह सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड कुकी इंटेलेक्चुअल काउंसिल अदुगा मोइगा तौनब मान लेबसे अखोइदी अदु छोइरे लेरे अदु तौरे हाइबदु पुथुओगसु मधुगी पोट की मखादाब मैम सिंगदुदी एडमिनिस्ट्रेशन फेलर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फेलर कॉन्स्टिट्यूशन फेलर लेबदनुबु हुजि प्रेसिडेंट रूल 33 सुबा मणिपुर फेस तौरिबनि गवर्नमेंट की मथौ ताबा मगी लेजिस्लेशन मैम की एजुकेटिव मैम की जुडिशरी की तौगदब पोस्टिंगदो मधु मफम चाना मसागे मोरल रेस्पोंसिबल लव मथौ ताई नत्रगदि कोई मीडिया से फोर पिलर सोसाइटी और जो कोन फना लावरसु खोंगसु ताबिनब लेते थैंक नसगे पैनलिस्ट मैम अमदि यावजरी लोइना मै गाय खुमनजै अखोइना खितंग थेंगना लाखपियो हाइजबसु यावी तौगदबो नसगे इवेंट जे कोई पुंग 12 दगे होनब प्लान तौजबनी पुंग 3 थमजबनी फर्स्ट कॉन्क्लेव से अदुबो अयाम्बा अखोइगे लेंबिरिबा पैनलिस्ट मैमना ख थेंगना यावबिरकपनिना अखोइ प्रोग्राम से होब ngamdana हाइतारे फर्स्ट आवर जे अखोइ पूरा मांग्रबनी अदुगे खुदोंचादब अमसु अखोइ लेखि अदुबो एनीवे प्रोग्राम से असि मथंगी सेशन की अखोइगे एक्सपर्ट सिंग अयाम्बा योक्सन बिरक्पा अदु ngasi si new year in the loina makachin bazu leibani ai khara tentak laksage adu way forward ne aina laksari baze ai tamo ki ndam laksage tamo precise way forward to the housing leiba idea of manipur kannabagi ni ko aikoi je aikoi gi oiba housing ki oiba icham chamba particular issue ma solve to bagi nate housing ki unrest se idea of manipur kannabagi damakta manipur gi unrest se resolve to bum चंगे है तमो अखोइना लाक्चरी जे अदो सिगी द वे फॉरवर्ड मुक्ता हौजौजिक तंगाई फदना तौगदब पॉइंट खिदंग तमो हाइबियो प्रिसाइसली
ai thamjage miras nga sai dagi tongan tongan opinion ma'am Ada thamjage tamu yang lakpi bani ko ngasi se. Okay. Happy you know. koina ngasai koina sum khanarak pa mayam sing du de koina haiba sing du kakningai oi ba point am ta leite aduga koina hujik thamningi ba pot sing se hanjan hanjan yam kan kan na sum launa ba chaina ba thadok na ba summi haiba wafam sidi chin de loi haina ba but madu suiba wonor ba jaga du da koigi thumorok chasin badong tawba kanggo phurup adum lai tab na te mazigi posil lai yoni na ta sengna haragadi madu da pen da na dum me ba haibsi khana chaina ba phana thoga su aipo masi khana jaroi na khana lairaga su adum sauning bhing hak phorok da mi hat pa da dum criminal gi case lai na pa na jail changwa lai tab na te just like that ai khoi sei dai khoi di kaino su lag e khoi michaels la edana aina hygienic se manipur gi ahamba khoi gi eniku ki tribe ki haurak pam pot sidagi hauraganda eniku ki tribe ki recognition se ngasai khoina Parsi state on learning I 1949 then 1950 bok laiba matam dugi manung da haibtare ai khoi madoi da madwai manung du da di khoi ta seng na haraga di any cookie tribe any lusai tribe any naga tribe and any haiba wahai ji pa kan da leram badu parliament na 1956 tagi lokthokra pot amne 1956 tagi lokthokra matung du da ai khoi ta seng na ai khoi ta seng na amu khoi gi 1995 adwai dagi khoi nga sai damo bijo go jumne am phaja wafom yaw gi du ningching jarkan ma si puka charak pane अखोगी नागागी प्रूफने ना नागागी अम्ब्रेला तुपगा for a better political bargaining power में सिन रकांदा मखोगी जुदम greater नागालैंड में ना तालागा लाई होजिक सुथुई बमाई चाइज दा अखोई as a whole idea मणिपुर सागत बगी पोट अखोई ना उदे खंगदेन तोरी पोट से जुदम खंगगा लाई पोट ने so आइस दा आइना थमजनिंग इना सिगी पोट से दा अखोई मतम दुदा नागागी यामना ममिंग लाइब चीफ मिनिस्टर ओरम बाबुंग रिसांग kai singi matam da amuk reinsert toroga parliament ge potu madugi potu amuk the recommend tok thoge any ko gi tribe si pina bo honor ga lakhi 2003 da madugi matam dugi cm oi biramba bawng bobi gi matam ni adu mam palas ko kai de amuk pitho amba pot se sidais da ikhoi jalengam project ene ujik mayam na hiner gi manung channa makhoina plan tawwa ikhoi gi tongan ba ikhoi gi sumba ama state ama country ma sagat pagi mangla na ma yauri ba potugi thungna ba hona bada mating pangchan mani kaina mayam haije adubu aina masi thamjare ji kaino da khoi ngasai introductory speech ta pabung na thambi gi ba wafam du da yam phajana khoi gi history khangda ba yade hai matam da ai khoi karam matam da khoi kuki si manipur da lakhi hai ba se ai khoi na yamna kupna dum thiba matam da khoi mase 1830 1830 adwai hauna sangkhiba lakhiba pot amani haina pot akoina manam thengnai ado sigi pot manung sida akoi hujik madugi mayam makoina yala iba porom dugi manungda akoigi thadau community yawba kipjen gangte mangte sing loina mi yawna akoigi cookie in pida if subject to correction 1992 ni aina ningsing chabase ko before 34 years ahead any cookie tribe have a pot se lokthokadabani haina masigi pose laheloi dobani masina government de headache oigani akaiba lakani na songthorki ba phurup se ngasi koi mang lengjen beri hujik su lauri thado community thado phurup ki adugumba memorandum ama government de pisan ba pot ama khona main thengnai sigi post gi hauna yamna far side long vision yengaga lakpa idea of manipur da phongna idea of manipur gi lawmin na se singi silnaw phurup kanglu mayam da tawde haiba na te ko lawroga ngasi bok lakpa hande su lakpa se aina ujabada thado ga tang ui atai ude khoi gi maitai gi di ai hajar roi adum loina mak as a whole ngasai santana su yam phajabam haibi gi bini ko khoi naw santana thamgi wafam da ai adum support tawje aduna khoi sumba mayam sing sum laibani na huji khoi na way forward yang ko matam da di khoi yamna oibo open communication kari gi tawbu yadri no haisi manung the hidden agenda mayam amadum laiba aduna khoi ta sengna phuruk kanglu sigi marakta khoi ta sengna haragadi khoi hujik si government of india na tawriba pot plan mayam du da khoi gi dum lang du da tholi ji kaino da north eastern state manung sidagi particularly khoi gi sigi manung da lairiba mayam sing sidagi khoi ta sengna kaino si pulap muthat khiba pamba pot amakhak khoi gi lalhobagi pot si laibaduna ta sengna particular masi buffer zone buffer area ona treat toroga thambudri khoi na mang dore anu state asida ta sengna pura tainaba langani madu center ki pot ama have the national ki interest ka khallaga laibada state ki interest si kawi wafam laibada khoi gi wafam amana huji ain thamjage horomba southeast asia ge western southeast asia ge manung da west asia ge manung da laiba chana laiba north east ki lalaubo singi ba muthatpagi pandam dagi manung chana yalakpa post sing da ngasai ge mapan gi influx toksalakpa particularly from myanmar gi sangpa khulai pai ba khara yokhatla kanda tawgiba pot da makoina even parliament ki madu 1956 lok thokraga 2003 the insert tawsaleba pot tu bokda parliament ki posit kal lakanda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯥꯊꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯚꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯆꯤꯞ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ST ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RTI ꯊꯥꯕꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ tamo yes tamo thambiribo wafam de loin equally important ni adu tamo ina khangjaningise ngasai dagi tamo thamma leirine ba ina ba panelist oina laga jo aina tamo ja aroi ba sarukta ngangan jari je ngasai the way forward ki point tamo khitang bibiyo ba hojik kari to darkar le hojik kari to darkar le haibase aikoina kanana kari daita loguni ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯆ ꯇꯣꯛ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯍꯣꯔꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯈꯔ ꯈꯛ ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯉꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯐꯣꯔꯃꯣꯁ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯕꯤꯡ ꯑꯦꯟ elected ꯀꯔꯤꯅꯣ to protect the dignity of the house because house shows the nation that is to protect life and property of common people have kautoga masagi interesta masagi community gi masagi adagi religion lom the base changchal ko manpur mayam yaurji matak hojiti manipur gi issue du dadi ekoi nuksina da singche mayam jisu policy du gi planning du gi manung channa ngasagi government of india gi mase adum ekoina keno da haijari ba posi thengnari ba mangda tari mayam sineba ngasi ekoi gi lairiba keno da world gi oina ekoi gi khukan pangan ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤꯗꯁꯨ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯦ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯕ ꯗꯦꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯏꯚꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯒꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯋꯥꯔꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯋꯥ ꯑꯃꯇ ꯉꯥꯡꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ tawang ngam daba mana uba adu da ikoi na matek macha horok poduna achau punjala kunai lawe adu na ngasai number 1 da ikoi gi hujiki lairiba present burning topic hujik kaino complex solution ngam da laisidi ai kaino da aina uzabda thengna jab pota hujiki any cookie tribe tuma number 1 madu abrogate pra tok lokthokhiba ani shubuda ikoi gi illegal immigrants ne hujik khandokpagi biometric identity adu assam nungja ngasai taung bijona haida only assam natana atai mayam singse kaino moina phana punam ngam da lai haiba damain to swai da inchi nungai na hujik kaino to udev sigi poje phajana madugi poto khanduoga deport tokina honaba masigi poje so ani shubu oigani ahum subuda ikoi gi tasengna haragadi ikoi na mikhal mirep mihut ana leba manung sida ngasai bawung na bakeshorna haipet thambo hobi gi badamaina ikoi gi elected singse ikoi gi tasengna larik laisu haiba khardi mathau taina khaleba whether na ha oigera ahan oigera sida aina thamjagdo wafam na ikoi na tasengna haragadi constitution si ikoi tasengna karino constitution gi manung da kari dakar laiba yauri adagi ekoina kara aba matamda rule of procedure and conduct of business of every respective legislative assembly manung da yauri procedure me amse kamaina follow tokuni kamaina kalaga chatpa yabra yadabra je kangdadana kanjallaga chonga chatpa yaba tawning taw yaba tawgdo mathong tawdaba tawridon tawba sigi pot mayam se hujikti civil society or example je pirotion jage manipur gi yamna leading oina ngasi conflict se resolve tawno honariba kokomina loriba role sing biwa they are acting just like government they are governing the state maramdi handak na national green tribunal da thaba potuna tiger road jaman road ki matang then hujik any cookie try ki matang shumba je civil society organization ga intellectual world cookie intellectual council aduga moiga tawno man leibase aikoi di adu choire leire adu tawre habdu puthu ogasu madugi pot ki makha daba mayam singdudi administration failure total administration failure constitutional failure leibadunu hujik president rule trama to issue manipur da face story ni adran government gi mathau taba magi legislation mayam gi executive mayam gi judiciary gi tawgudaba posting do madu mafam chana masagi moral responsible lo mathau tai natragadi koi media se for pillar society or je koi phana laurasu khongasu tabi na ba laite thank you very much samo ai khagatena laksage